fyn, maar dalk die lyn moet ons hulle keer. Okay. Ja. Right through. Bertan! Phillies! Hulle is lei op die agterste driehoek.
boys. Ons het letterlik die sak en die waterbottels bymekaar gevat. Ja, ek het dit nou daar van. Boys, julle speel teen julleself!
Kom, Tyne, kom. Jaden contest voor. Val terug. Out, Elias. Ach, heerlijk.